Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңдар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Бүгін 7 ноябрь. Жалалабадта туғандар, машина базар. Сіздерге машина базарды кенен тартып көрсөтүп беребиз туғандар. Şu базар өзүнөн баштап баарын bir видео кылып тартабыз. Сіздерден башталат туғандар. Кече сіздер сураган машиналар баарын сіздер болсо колдоо беретинде бир-бирден лайктарды басып коюңуздар туғандар. Каналга болсо подписаться кылабыз. Matiz 2010 yıl 08 объемды состояниясы көріп тұрасыздар. Іштерін тартабыз. Туғандар, іштері электропакет, бөліктері жайында Matiz бар, шундай эле болот. Канчада отасы ака? 250 миң сом деп айтты экен. Ушул Matizди. Туғандар, Matiz состояниясы жакшы экен негизи. Сырттарын көрсөңүздөр болот. Туғандар, Matiz жылы 2008 екен туғандар. 2003 жыл туғандар. Ақшасы 240 миң сом. Мына номерлері мындай жақындатырып қойыңыз. Көрсеңіздер болот. Бар жоқ жайында ака? Таза чирик жоқ дейді туғандар. Іштерінде бір сыйрасылары көрсөтөбүз. Электропакет. Мына туғандар. İçleri salondur. Çala öğresizler. Bir Matiz tuğanlarından. Diskalar zorga. Matiz 2004 yıl 08 объемда 52 номер 36 16 95 туғандар. Лайктарды басып тұрабыз. Жалалабад авторынок туғандар. Машинамыздар. Мына іштері. Электропакет. Қанша ақчасы? Қаншада отасыңдар туғандар? 240 мың. Түшесіңер де тура? 240 миң сом деп айтты деген. Матизді пай деп обзор қылған деле ол үшін айтты туғандар. 261 миң 500 сом болып тұр туғандар. Жылы қанша екен бұның? 11 Өзбекстанда 2011 болса 2011 жыл екен туғандар. Сатылып тұр. 261 миң 500 сомға. Состояниясын тартып қойтабыз. Біздің екісі 2007 жыл 08 объемды туғандар. 310 миң сом 509 мен 032 332 екен. Есі жоқ екен, жазып қойып тұр. Автомат коробка. Көп система туғандар. Matiz туғандар 2008 жыл бір объем екен. 500 ürünü 26-28 04 senası 320 миң сом деп тұрады. Туғандар. Matiz туғандар. Matiz 2006 жыл. Туғандар 08 объемда 275 миң сом. Номері 72 миң 17-23-83 туғандар. Кореян Matiz'in кузовы қалған бар жоғы. Қытай болып өтті дейді. Навесінасынан тартабыз. Бұл жақтан хит, жаз, тағын иномаркалардың барын бол жүнша. Сіздерге тартып көрсетеміз. 2022-кен Spark 700 миң сом 54 мен 56-44-44 номерінде туғандар. Электропакет, автомат коробкада. Spark нем жаңылары да бұл, а? Ова, 22 жыл. 22 жыл туғандар. Жаң екен. Ақшасында. Айтып қойдық туғандар. Дағын бер Spark 2019 жыл. Объемы 1. Номер 59 мен 62 35 62. Сізден брат? Қаншада отасы ақшасын? 750 миң сом. Сұрады бұ? Пробеги 67 миң екен. Пробеги, автомат коробка. Комплектация помню. Сұрады бұ дейм елдер? Қанша берді? 680 миң сомға. Қоландары даяр, а? Болды. Номеріңіз айттық, шала өреді. Spark'тар өте көйтір 2010 жыл екен. Бұл туғандар 480 миң бір объемды 755 миң 03 35 75 екен номерлері. Spark. Автомат коробкада туғандар.
Beospark. Getsler aralashtirib topamiz. 2004-yil 1-4. Nomeri 50 menen 000495. Akçasını yazıp tur, so'raysiz hozir. Mexanika, elektropaket. Taqsir akçası qancha akçası bunun? Akçası. 400 ming so'rabdi. Turadi, bozor turadi. Qanchaga? Bo'la turgani 370. Bo'la turgani 370 ming so'm deydi. To'g'ri yer 370 ekanda. Gets to'g'anlar. Bo'lsa Honda Jazz. Honda Jazz nima ish? Steri, avtomat коробка, elektropaket. 1.5 2007-yil. Akçası qancha o'tasizlar, to'g'an? 790 ming. 500 2018 02 96. Ha, boshdan. 790 ming so'm ekan. Bo'lsa, to'g'anlar Sonata. Sonata 2020-yil. Gaz heykel ob'yomda 13500 deydi. Nomer 53028 2028. Endi bular жаңылы bo'lganlar negizi. Mashinada sportivniy ekan. Ular modelin biroq hech bilmadim. Yozilibdir. 2018-yil ekan, ob'yomi 223 ming dollar deydi. Biroq bunday qilib jasab qo'ydi. O'ldi ekan. Qarda asli bo'ladi o'xshaydi turib. Bunday jasagan ekan. Hyundai ekan. Hyundai biroq nega ekanligini bilmadim. Ammo o'zi Hyundai Veloster deydi, Hyundai'ning bo'lganlar. 1.6 ekan. Diskalarda jasagan ekan. Şimdi diskalar 2019-yil 1.6 15 ming dollar. Nomeri 78 80 31 13 ekan. Mersi o'xshab ketadi ekan. Bo'lganlar. Attan qaraganda. Sonata, Hyundai Sonata 2017-yil 2 ob'yom 13500 dollar. Mana nomerlar bo'lganlar. Yerleri yo'q ekan. Sirtqi sosteniyalari bo'lganlar. Ko'rsatib berdim. Like'larni bosib turamiz. Bo'lganlar. Bu yoqda Toyota. Toyota 2002-yil 2 ob'yom 750 ming so'm deydi. Bo'lganlar 0999 60 66 03 ekan nomer. Hadovoy mashinalar tartib ekan, bularda ko'p so'rab qoldi, to'g'anda shu aralashtirib qo'yamiz. Camry to'g'anda 55. Yili qancha? 2013-yil. Ikkiteri avtomat коробка, negizlar barcha yaxshi ekan. To'g'anlar 14 mingda o'tadi ekan. Şu Camry'ni 21 ming ekan. 88 89 89 ekan nomeri to'g'anda. Lyuk var videosunda. Hem salonlar var jo'g'lar joyinda ekan to'g'anda. Lacetti Gentra ekan. O'zbekiston Ravon 2015-yil 1.5 to'g'anlar bunlar. Коробка mexanika ekan to'g'anlar. 700 ming so'm. Nomerlerini ko'rib olsangizlar bo'ladi. Mexanika Lacetti Gentralar. Shunday ekan to'g'anlar aqchalari. Toyota Camry to'g'anlar. Roll 2003-yil ekan to'g'anlar. 1.8 ob'yomda. Suralda ekan nomerlerini aytib berdik. 150 ming so'm. Mexanikasi 50 ming deb aytadiki. Biriga aytib qo'ydim, onun 560 dollar. Akkordami o? 2007. 2004-yil 2 ob'yom. 709 men 91 03 92. Sizlardanmi? Qancha o'tasiz birad aqchasini? Ha? 700. Mana ishteri to'g'anlar. Avtomat коробка. Elektropaket. Probegi qancha? 300 ming. Probegi 700 ming deydi. Akkord. 4K 1.4 ob'yom. To'g'anlar 99-yil 350 ming so'm deydi. Nomeri 79 men 73 71 71 ekan to'g'anlar. Bunday mod olib ketdi, chazdirib olish.
Golf'tar. Негізілі сілер сұраған машиналарды аралап тартып жатабыз. Bir өзім емес, 5-10'dan қылып, ақшалар шықсын деп туғандар. Лайктарды басып тұрауыз. Машина сатам дегендер реклама бойынша қайрыла бересіздер. 2011 жыл 1.5 туғандар, $11.000. Honda Jazz номер 504 мен 94 0312 екен. Jazz туғандар. Жаңыз. Фит екен, фиттен левер олған туғандар.